Wetehi o ngā kaupapa e te whānau no tua whakarere, e kawea tonu hia nei te 2025. We've got tohi. Tohi is the dedication rites. Okay? Whānau rawa mai he tamaiti tāne. Well, every father wanted their child to be a warrior back in the day, so ka tohia ki atu. Te tehi o ngā tikanga I roto nei kua rangona, I roto I ngā Wānanga e te whānau, that some babies were tohied after birth, some were tohied as soon as they could turn over, okay, from stomach to back, from back to stomach. Ka pai? And when that happened, they knew, ka pai, kia rite ki te tohi tēnei pepe. Ko ngā mea wāhine I tohia kia hine te Iwaiwa. Okay, when I do tohi, this day and age, there's about 4 atua that I bring in. Tūmatauenga. Ka pai? Ahakua tāne, ahakua wāhine ko tūmatauenga. Ka pai? Mo te māia. Okay? Mo te māia, mo te tohe, mo te āhenga ki te whawhai, e kia tūpakari. Ka pai? Ko tū. Rongo. Ka pai? Humility. Ngā kau whakaiti, ngā kau māhaki. Tāne te Wānanga. Ka pai? Mo te mātauranga te take. And so who's that? So it's tū, rongo, tāne, and also hine te Iwaiwa, te taha wahine. Ka pai?